Shubor nakaslem jong unong san hima. Arngut kirang ba nakasnong nong prut bat nong kena West Khasi Hills District. Kibom kwa ban penpau kerteng. Kilayat hu bah ka sautari unailar arhajar arpusau hakapor kumba arbaje AA Minstep. Karba kidang wan bu breu na Bakli, South West Khasi Hills District. Bat anda kilapuai halat Bakli kenet kensan kawai kakali. Kabadan yu registration number ML Khat R lai henyo not pra kalabe yaki nadien. Kita ki arngut kilayat huru bahadien bakila sya pensange. Nakatika kali lami sangut kibriyo ki bakam yalade baki dikiseng All Khasi Hills Achek Federation balayalam da uvikesh di marak nakasnong Bakli Konjoy Southwest Khasi Hills District. Shushu kita ki arngut kila thuru baki te kibriyo kila dawa pisa bat namar bakimdan pisa kila syasho bat syara bor syaklau haringkat ke berngam bersit bat andala syai ke beneng kila pelat no aringkat bat ke jing berngam bersit balada kilap yang bakiwan syakate ke jaka kintang bat kali bat briyo. Nakaliang kita ki arngut halor ketika jingja hanin kesengi ke hendau tarik unailar arhajar arpusau kila lej ban ujo dake FIR hanong halam police station persya ya kita ki briyo bat kila kerpat ru ya ki bor jongkaan bakin kem bat penshitam ya kita ki briyo kat kum ki kendon an. Dapat di tercukali lagi penhap irmar wanjing itu baik beladin khang banyak kemat maksudnya khang thak nga din thak sen lu pun pai lên to ha te tawa en pai ya tus pan wan pachong na ha aket terus pan bisa dawa bisa yi di on en rai tapi main tian anne hadin dong ngau madin brusen bagi kulit ngas teori steng ngas teori bagi pure yin thang kali thang bat bru dalam kit iya kit kue kit mau kit siap yin thang kali cara tu sautari kasih saja si baca men bat iya pelaksa saut sedang mesti pelajar berketim si ungkai ni maram warna maram stut terbentar oh ni sengi bu tai di manji kali kamai kamu yo siap diun mari ya ha tan karo dongai ta kit morbang lapor di te nubat tu karo te luyere le lawan pai tu karo en tu pas tadi dei ta si kabu ini dengan ini mas sal san udah kali tu biar shot ada nang we